Wah, mau pesen iku kopi bolon atau les pak. Ya lu pitonge rasane sange sakit hati. Nyamuk pak. Boleh pa magalau kuno ka paluway. Lebih tahu napan riti. Betul kejanda lalo. Kondisi gombal. Bisa sedale. Teko pesan di kuang galip ki. Pala na to so. Gara-gara taku ias na suro ke galung Jolo, tanya kan anak pata jaya kiro. Ku itai keru-keru na. Sabana ya? Joko si sengam itai yolo. Wah, ikaw nga pala rahma. Napamu ita cowok ko galung Tadyo katamu. Jokai bola na almarhum nenekku. Detu semagi tepa kusiro lo mondro. Lo kawa sama teru metu kurkule suka. Oh iya, asal nga muka matu ko tamu. Taba yolo na pale di. Oh iya Pak Ustaz. Ya usah lo tau nama penguju lesu May pala taleso na. Masak sendiri, cuci baju sendiri, mapan reiti sendiri, anak loka mak galung. Kak, labayolo ni peledi, loka Cina lepa ma foto-foto. Talo mo nagkasi bu story. Wah, iko ya sedindi. Deto nga hawa di labos aku demo pura update status. Pentiro kak, hingga dan ba mistangi, tetep pa viral kak. Iko pelebawan di labayolo nak dah, tapi aja mau tengah lada lesu. Iya kak. Agis na ada pitri kuro.
Agi alu kendi. Ma foto-foto mak. Kukira ada play aku hampir biri pa bang amki kue. Meto. Tega kiwe pole, mana kemati tang kiki. Kan hari libur itu. Jadi ana surat taku jo ke gelunge mas sempro. Nih di, kita tahu skip play pole. Nakakakile pa wanakro. Lo male su boleh, tapi lepak ka jolo ma foto-foto. Si bawa makawe ona kakakku, tapi labayolo ni lesu. Oh iya, si bawa pi pela idi matu lesu. Moro ni olo tuh dak kue. Hei, dong ka pa ya? Akita-kita ko wasa ku joka ka. Wi, ada ampengan di. Walupe mita kita spionge. Jadi dewi ita ki. Madong-dong ka metok ko ha. Agam itu malah aluk sedeku. Nasa gena na malaleng he. Ura semua katu meto ada depe ku iya. Mai, Aja na, ule matu patok tong aleku. tapi mau kata meto kepang, malapong alem ku iya. Ih, laku rasiri, dega cin-cin aku mah ada periko. Aja sih macendi, tapi ku perhati kaki cantik meto kedaki di. Ura sedaki jodoh ki payam gerta kak, iku cantik kok. Yakin iya. Yakin ku tuh, mak botana ni natuli lomo pa mak gombal. Aja aja mesiri powi. Jolo, sebenarnya Rahma harus bawa Fitri. Rahma, itu jolo jariku. Mana pak kue? Oh, mana kue? Au, lo ni mewa kasih salah Rahma. Pak mana kau dodo ku newa lendi kuro? Ada na cocok ya. Au, cocok ni Rahma masa anggota nak rampak tu. Mak itu ceng. Ceng, aku itu nak mau mbak agak selaku. Ada si anggota ki. Jom mereka baca. Apa mul mak ke kue? Dia kasih anggota. Mak suruh ni tetok ke kue. Ya pikir melorio. Don ya gang. Betul ni olah. Pak Piso nih. Tolong! Jolo, malaga tanah na ero. Saya, Biasa lo, silo malagay. dia betul na selesai masalah Rahma. Seruntu maki pemang tetap tonu calla. Terima kasih banyak di Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Lesun apa lah yolo nak? Ye. Rahma, metu tali si Tony di. Jolo, nakakasih kakakku lepa ma pangawak kuro. Takutan ya udah roh. Aga wala masiri na demeto gaga cin-cin na aku kuiko. Wah, engo nih we, kebetulan udah toma. Ih, laku rasiri de mana welo? Purnika, metu tali suna. Agak sih emang pengiwangit ta. Kok di kero calo purindau mu he. Nasa si Lena ulepo. Oh, bapakmu memang pelero. Sinanya pada majata pamu. Eta, nak kena asam jatah apa tak? Metendre boleh macam ni.